大家平安，Jawai tu suaka jam naman nama katina na sulivat. Saka tu suaka jam naman auruja supui na kainwa semas. Imazai tua Yakubu, imazai tua lima sulatan, imazai tua pitua kaya patu tapuru katu yita kaya. 雅各书5章7到51节。Ao pai lavjek kiadilua pada manjez ada marai-rai pasunu azwa emuma kiadi-adi la jakalava tuazwa namasang pazangara uri kaki inumanen itwa kadunangan pada paujalan tua kalawawan ujal katwa kala oragan ujal timung utang kiadilu sano kikakejeng anu warung ayatwa patede tanga uri si pancezan nuata marai-rai labcek maya mapapuapuan sano para kasama-sama mananganu sampasaliven munwa cemas pai patsuno azwa aru papapenet uji ipaling anga lavje paane tu azwa anak kita wali tua cemasa ibu marka arupa kelang-kelang tua warung nua cemas ka si cuayan ulama wa nanu san kaki cuaranen tua patara si serapai tua patara ki adil ayat tua azwa anak ki adil la pada matsuvung cau-cau na mangwa anga ayaya ijen pai na remandanga mun tua patara di adileni yepo kemelang mo uta tu sinikiliva kenua cemas ka devri langa ayatwa ada cemas ro salselan ro kilivakan aicho kainua cemas sinimici kemazai tua 雅各书的5章7节到11节。Echolina jang kinupasuni nanga gemalu. Tu suaka zaman asini putarwan tanukin 忍耐的榜样呀，忍耐的榜样。所以弟兄姐妹们，你们要忍耐，等到主再来。看吧，农夫多么耐心地等待田里宝贵的出产，耐心地盼望着春霖秋雨。雅各书5章7节，雅各书提醒，在艰难中之所以忍耐，是因为相信上帝的公义必临到，因为心里还有爱，所以能放下论断，收回批评。因为深知上帝的慈爱与公义，所以相信一切有他的掌权和安排。一位年轻人曾在人际关系上受到伤害，让他自信全失，甚至自尊心低落。面对人时，总觉得他人带着各种异样眼光看他，让他感到不被接纳而觉得丢脸，也担心自己是否又冒犯了人。在参与教会团契生活之后呢，他开始学习忍耐的功课，忍耐别人的嘘寒问暖，忍耐与人同工的磨合，忍耐自己的反省修正。为什么是忍耐呢？因为这跟他原来的自己有太多冲突，他需要耐着性子来学习接受人们对他的爱，需要耐着性子勇敢说出真正的想法，需要耐着性子训练相信自己是被爱的人。在上帝的塑造中，他学会忍耐。忍耐是关乎不落空的公义，关乎不放弃的盼望。我们若相信上帝的话语，
正如奉主名说话的先知，我们也会成为忍耐的榜样。Sinaya jani cintu suaka jaman-jaman latina na puling ngaliaw to sini pada zeka tenua sema jam cina ma polat sakatu suaka jaman-jaman na sini paki nemenam 在各种关系中我为什么而忍耐在各种关系中我为什么而忍耐呀在各种关系中我为什么而忍耐Sinaya jani latina na kinema na magamado mapolat tuan nama kinamatay no at pinasasapilan saka makakena anema za kushiniki adin laya 在各种关系中我为什么而忍耐 Sinaya tanuti sa kinana pulingalingaw sa inuri sa kinana makaya na pasusu tamana sini pasamaraw no at semasa ki adin Sinaya tanuti to saka jaman-jaman saka kainuri主啊，求你启示我忍耐的真意，让我的忍耐成就你的慈爱与公义。奉主名祷告，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman, latinana sulibat, latinana paano tu soka jaman-jaman pada zakat, lamuna kin senyang no cemas sesuatu yang ini adaban, taja pingan.